с 15 апреля по 15 октября наши граждане освобождены от виз и могут совершенно свободно с нашим паспортом прибыть в Черногорию. Наши туристы могут здесь посетить, конечно, много достопримечательностей. Это Которская бухта, это мавзолей Негоша, есть Будва, это центр туризма, признанный центр туризма. И я надеюсь, что наши туристы будут довольны. At this stage, we're only planning to the end of summer season, but our planning window, our planning horizon is so short these days. If we look at the example of Antalya, where last year, for the first year, we operated Antalya year-round, something we'd never done before, it wouldn't necessarily be out of the question for Podgorica. I think we need to see how the season goes and evaluate later in the season. But certainly it's not off the table at this stage. Since the 21st of June, we're actually operating daily flights from Kazakhstan to Podgorica. This is on Mondays, Wednesdays and Saturdays from Nur-Sultan, and on the other days of the week from Almaty. Most of them will be, and they are staying in luxury hotels, but they are also interested in going around and knowing the country better. Also, we have tourists from the countries around that we have borders with. They are very interested in coming to Montenegro this summer because we've been locked down. Montenegro is not on a red list anymore, so we are open, and I also expect a great influx on tourists from other international markets and them visiting our country this summer. Ой, замечательная страна, очень нам понравилась, очень добрый народ, очень вообще обалденная природа. Вода очень хорошая, мягкая. Страна очень понравилась, она очень гостеприимная, еда очень вкусная, чистое море, много достопримечательностей, свежий воздух, горы и вообще неописуемо. Впечатление, конечно, просто супер. Очень понравилось Черногория. Климат, и вода, и сервис очень хороший. Поэтому рекомендую нашим землякам. And I wish you a very bright life.